aha mukoro gwo kusima government of ishomero rya Busonga Parents School abazire bashabirwa kumanya imyuga yabo kutungura amashomero agari yo myanya aho barukangarira kwatirire na chacha na yetu kwatiriri tweire mugume mukozere ki na government ekolechi yongereho obire notamu government is coming kugira ngo nayo kwase byane birunje bikolechi byongere ruhanga yana kwasa nikere mfumu ngo bacweze injuna ni okozere ki utamunda kurra government okutwara ishomero n'ubwa nyuma y'abebembezo baryo okugumana bashaba ku government erutwara shamane cyo kutambara kuruganka Busonga kuza Chwamba primary ni manyanka distance roho ni 2.5 kilometers ati obuto bate ko mu government abana baza kwerwa hwantambara abazire babusonga parents turati no kusemerana no munyimbo muwango awa government kutwara ishomero litu mu government school beti no government twiri ishomereri abarukuriye bemberana bagira ngo hino bundi buzubu oburi chine insonga ya mizi Busonga Parents ni insonga nkuru no government tukisima amasanya tukagatunga kandi agahistoring twine insonga ya mizi kilomita n'ibiri n'ikicweka kuzamugira gwa cyambwe agama shomero government yayorekere ngo yayerize sente aha district miliyoni 16 zo coding amashomero akugahe namba umuganda makuru umunyeshengerokazi wa Bushenyi Katusime Annette Mugisha ashabire polisi yo kushoza report y'abashije batorogwiza bishiki ombwire bwa COVID-19 under aged yazara mwana taina wo kumureberera kandi we ishomero ya rugamu kandi wa mutwekire we yagumana agira ki nashoma ni nyenda kushaba Ministry of Gender Labor but jezeho tureba abantu nkabo baba leta they should be brought to books and be punished ahanshonga niyemwe Reverend Father Dan Mwesigwa kurga St Kagwa Parish ashabira abaziro kuzoramisha abana babo kibahwera butagwa mukabikona abazire n'umutegwa kubera abana banye cyo kurebera baze murebe n'umujwara muta ushanga umuzire ayina abana batanu kungana kizwara mini it is too late ushanga umuziro ina abana batanu n'ujwara mini abashije mubera abasigazi banye cyo kureberaho babagambira hamukoro gwo kwigure cyombeko cyahishomere rya St James Preparatory School umurya muhunga Bushenyi kandi gushikirwe habagenyi binji okurga Bushenyi na heri yayo mwebare kuchuzinga education over ignorance abantu abo kutera mahembe nabo bakabe bahembe ndabenkanya nikiguma kushanga cya manero C5 cyaro n'umtezo w'amahembe ikizimbe cye kiri specious kandi kiri hamurembe so abana nabakuzamba bashomeramo no ma Uganda hatigira bya science bashoma science kana babantu mugashutandukana hati twaje mu kutandukanye nchakara kutandukana hati echombe kweshikiruhe bibina staff room no buraro bwa beji gasha kwa Onesimus Ndianabo na Abraham Muganzi.